Ka mutu te noho a Georgina te heu hei minita o te kāwanatanga a tēnei kōwhiringa pōti. Hei tāna kei te wehe atu ia i te wā e angitu ana te ropu nā hinara. I uru ia ki roto i ngā mahi tōranga pū te kaumārima tau ki muri i te wā i pirangi ai a nā hinara kia toko maha ake o na māngai Māori. A nāna i āwhina te whakataunga o ngā kokoraho tiriti i ngā tau nei. Being in John Key's cabinet as a minister and having the opportunity there to forge a coalition with the Māori Party, I think national, a party that nobody would have ever thought would be in this situation. We opened our arms and said to the Māori Party, we want you to come and work with us. We didn't need to. I was very proud of that. I'm very proud of the way we've worked with the Māori Party in the last 2.5 years. I tēnei wā, kuia te minita i ngā take kōti, ngā take e pāne ki te moana nui a kiwa, me te minita tuarua i ngā take Māori.